Pa nije, otvorili smo loše prvo poluvrijeme i problem je bio u našem vraćanju nazad. Jule nam je bio Ginagalde povrijeđen i nije mogao trčati brzo nazad, to su oni iskoristili. I nažalost drugo poluvrijeme morali smo igrati bez njega, ali drugo poluvrijeme smo se posložili, iskoristili što Karabazić igra samo napad jer ima 2 isključenja i probali kontron i polukontron se vratiti u utakmicu. Uspjeli smo na kraju, eto, par stativa u bitnim trenucima, par odličnih obrana Šarića i oni su to iskoristili i priveli utakmicu kraju i na kraju zasluženo pobijedili. Pa može i mora, mislim kad si u ovakvom društvu, ovakvih ekipa i kad dođeš u dvoranu pred 20.000 ljudi, sigurno da motiva neće nedostajati. Nažalost, sad smo svi tužni, razočarani, ali moramo se sabrati, skupiti, odmoriti i sutra, nažalost, na još jednog izgubljenog probati napasti i završiti turnir i sezonu sa pobjedom.